Da se vratimo liturgiji, praznicima, postovima, učenju, predanju crkve, da znamo u šta vjerujemo, da znamo vjeru da ispovijedimo i da je, obratite pažnju, praktikujemo. Oni imaju neku praksu, a mi mislimo, crkva nema nikakvu praksu, kako kaže jedan naš fizioterapeut, mada, slava Bogu, ima dobru kacigu, pa ga ovo uopšte ne interesuje, on voli čovjek tako neke prostije stvari, ali on ovako definiše vjeru, obratite pažnju, tipično. Oče, moji su vazda vjerovali. Kad drugi nisu slavili, mi smo slavili. I onda, obratite pažnju, sad ću malo da vidim i drugi demonstriram, ali potpuno ozbiljno. Naravno, ja nisam mogao da izdržim. Morao sam da se od srca nasmijem. Znači, ovo je praksa, duhovna praksa našeg naroda. To se znao. Sveštenik dođe, okretanje kolača, ja dodajem, on je samo pokazivao. Onda sledeće, znači, isplaćivanje, to je drugi potez, i treći, aj polako.